Ngibingelele-ke kuwe mlaleli-ke, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizokucela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uy'thole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela manje. So ungakwenza-ke nje wena-ke lapho-ke usicindezele ibhathini usubscribe manje-ke udaba kulethele lona namhlanje uJacob Zuma-ke laphana-ke usekhiphe laphana-ke imeseji-ke ayithumela Kuma Comrades. Njengoba sonke sazi ukuthi-ke ubhizi uzama ukulungisa-ke lesinqumo lesi-ke esithathwe i-IEC ukuthi-ke ngeke akwazi ukuthi-ke abe umongameli-ke. Ubhizi-ke laphana kulungisa-ke zonke-ke lezo zinto-ke ube sethumela-ke imeseji kuma-comrade. Njengoba sonke sazi ukuthi bezokhankasa ey'ndaweni ey'hlukene, kodwa-ke kugcina ukuthi-ke kungenzekanga lokho njengoba ebhizi-ke ubesethumela-ke imeseji-ke udlalela-ke ikliphu-ke uyizwele wena-ke imeseji. Usecela kuwe laphana ukuthi masuzwile-ke le kliphu-ke ungene ema-comment section-ke ufubhale ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masucenza nebhathini lapho-ke usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le kliphu-ke awuyithokozele. Sanibonani ma-comrade. Hayi mina impela uqinisile ubaba uZuma lo. Ngithi anginibingelele, ngibonga umsebenzi omuhle wenzekayo ngendlela esenza ngayo. Ngifuna nihlale nikhumbula nje ngaso sonke isikhathi ukuthi akekho umuntu osikhiphe kuhluphekeni, siyozikhipha thina. Indlela-ke le kuzikhipha thina ukuthi sijoyine umkhonto wesizwe. Siyowina njalo nje ngoba isizwe sonke sizwa kahle masikhuluma ngokuthi asibuyise isithunzi kumuntu omnyama, sikwazi ukuziphathela izwe lethu. Asikwazi ukwenza lokho uma singazange sisebenzise ivoti lethu elisemthethweni manje. Uma sonke singavota njengendle emnyama, yonke into siyoshintsha imithetho, sishintshe inhlupheko, sishintshe konke. Nitshene nomakhelwane nabo bonke ukuthi kuvotwa kanje manje, kuvotelwa umkhonto wesizwe phathi, okuyiyona okufanele ukuthi iphathe izwe labantu abamnyama. Ngiyabonga-ke, ngiyofika ngelinye ilanga ngizwile ama-comrade ekhala ukuthi kufanele uba-ke ngivele. Ngizovela ngelinye ilanga, kuyoba kuhle, kodwa asimeni ngobumu, siwine ngo-2/3 majority. Ngiyabonga-ke ma-comrade, isale kahle.